сафаре ба мавзеи Ҳафткӯл, мӯъҷизаи нодири табиати Тоҷикистон. маконе ки таваҷҷӯҳи ҳазорон сайёҳони дохиливу хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. макони баргузории панҷумин экомарафони кӯҳии байналмилалӣ. 7 تا دریاچه رو ما راهپیمایی میکنیم تا به کول هفتم میرسیم که از همش بزرگتره. اشتراکی ورزشکاران از 18 کشور جهان. با چشم سر میبینند که واقعا تاجیکستان خود یک بهشت روی زمین است. ҳаяҷон дар рақобатҳои пуршӯр дар домани манзараҳои асрорангези кӯҳистон. У нас есть возможность параллельно смотреть на всю красоту природы, и очень здорово, что так получилось. лаҳзаҳои ҷолиби экомарафони байналмилалӣ дар табиати нотакрори Ҳафткӯл. Смотрите, какая красота! Эту красоту невозможно описать словами. рӯзҳои наздик дар телевизиони илм ва табиат.